an changwala just le la thangong la ani kisi channel de la subscribe chimina ani gela channel de la ani subscribe chira button color mau gi thige dira ani ta anchu gi chapter sawa dikhalana chapter number dimba chinda thupo pu so NCERT lokte re ani chapter ming khalana fractions ra okay class 6 ta anchu gi chapter dikhalana fraction ra fraction an thangshwe khala olon da thenda whole jigra fraction and the hala on the fraction ra FRACTION fraction and hala on fraction is a ra khala number jigre ta khanje ben karana number jigre ko to fraction and are number jigre wo di khari represent jo na represent REPRESENTING kesi iksu ko chung mina hause khari represent means khari tyongor lana a part ra of a whole gangza chiga ji part chik tyongor re la fraction gi thenda ko ju se gangza chiga ji part chik tyongor re la thenda tok tok khala on ta rang thanda thang shwe ra rang zo ta thanda fraction gi thenda de khala on ta thenda tok tok gangza chik lana pinche china ta di 이 리무디 하고 참았더니 주의카 강마지기 와가지나 딜라 아주 체가지 곱시겠나 고주세 디 체가지 곱시겠나 두스치니 가져도 딜라 파트 직니 숨 시디라 키시 인티지기나 춘르직 당가지나 따디칸 강자지기 디기 파트직로 곱시기다 디 간디셔라나 리무 1/4 means 시자 직체다 배워던노나 호즈세 시자 직 강자 직디리 양조 강자 홀나 강자 되니 파트 직녀라 저 그래서 디는 시직고 직냥 기싱 안조 두지카 항마 직티라 square 직 will write one square ra 안 디인데 인가 지나 직체 당저 때 딜라 칼러는 아주 체가 리여 체가 나라 발리 체가 띠알이 오늘 시디 체가도 체가르디 가지려나 딜라 가지도 쪼르 민 창마 퀸돔 가지도 홀 가지도 직니 숨시도 퀸돔 시도 신이 춘자 가질 땅도 파트 가질 땅도 니라 땅도 딜레디 두스신데 안 디간주 두스신이 디 티당 기비 100 진네 되고는 1/2 트네도 1/2 라가라 체가 나고 고추세 1/2 지고지간 다 디젤 지고지간 가져 조처는 나타데 1/2 아니 직 단데 디네 지고지간 두스신이 기 잔데 गेलेगी फ्रैक्शन गी त तंदा इंट्रोडक्शन पार्ट दिरा त खिसी दि खाजो दो शी दो दि नालो ठुजिगा गवन दि नालो पार्ट कोपशा खाजो लिगे त शी लिगे त शी नालो ने खिसी सुमला छुंडा तांगना हाजो जुरे 퀸돔 가져도 두시 시도 신의 숨을 챈다 당다 so 3/4 아주 배버더니 벽에 돈 로드가 아주 시차 숨래요 인지 돈 로이가 아주 칼르나 3/4 로 아주 울tra low 고즈 ultra means 독초신 low 고즈세 아니 다 디나시 찍바 찍양 계시 강자 찍려나 whole part lana whole thing means 두시카 강마 찍티 호세 주식화 강마직티 라 주식화 강마디 가지로 곱시기를 시를 곱시기라 강자라나 가지도 빠 시차네 시라 시 4/4 means 텐더 도도 할래 1/1 칸데스나 까두라디 2 1s a delay 2 1s a 2 2 2s a 4 두스는 까 차거다 2 1s a 2 2 2s a 4라 근데라 1/2 두스래 지금 4 1s a 4 4 1s a 4 means 고치세 the one whole part lu di da gang za ji dus chin fraction how say ta khati na ju di dus thi a number 1/4 ani 1/2 3/4 1 din ju da fraction na khari la na macha da bucha yor da pena jin example number ji kan ju cha shana ra number ji example ra fraction gi example ji ra fraction gi example ji ra ओहो केसी तांजुरा एग्जांपल केसी ईजी लना एग्जांपल ला करता कुछ से एग्जांपल लेवे कबला एग्जांपल नंबर ची केसी तरांज एग्जांपल ईजी लन ठुगु ना एग्जांपल रा एग्जांपल ची पिना से सिनरा
इता एग्जांपल नंबर पेन से ना 3/4 लदरा किसी एग्जांपल 3/4 लदा 3/4 लद दिला दिखर लना बुछा ल या जो बुछा ल इंची थोन खलरे न्यूमरेटर ल खलरे numerator numerator आणि मा वाल नंबर इकडे दिला खरे deno no mi denominator खत्तु न माथु गछि मदरास numerator द denominator ला खादेस थुकु दु सम दरास खादेस सम न d लना डाउन न वाला योरा तरंग जो खत्तु न denominator द माछा इ somehow से d लना डाउन ले रंग जो कुछ से हाउ से अनि n न nest न छिजांग सामा हर गांग थो ल छिजांग छु छांग सुरा थो सिंदों गांग दे अनि n numerator दु सम ता कुछ से ओके ता आंसर की नेक्स्ट टॉपिक दिखा लेना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गोचो से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना हलना इक्यू लदा चिपा इंगो निछि कोरंता दरा इक्यू लदा चिपा लदा फ्रैक्शन चिपा इंगो पिनचिना ता 3/5 लदा मींस ngacha sumgi equivalent fraction ser kang khaju se odrana sum chelar ta thangshyo ang jo khathi lana equivalent fraction che go dla 3/5 thangshyo kora rang thi khatun equivalent fraction gi che dang 100 lana number khari ine gi be machara number di multiply ta wana shi bucha le na ba ta rang multiply ta ta penne je china number ngang chu gi 1 lenga china an number khora rang li ra an choyo mara so ngang number 1 gi chabla number khari lingi lana number ya next 1 gi jela khali natural number 2 ra ang ju khari gi multiply tangir lana macha la 2 gi multiply tang bucha le 2 multiply tang kochu se ta di jela khaji lana 3 multiply by 2 khare 6 ani 5 multiply by 2 10 tang ju equivalent fraction chik ra sang ju tang shi chik ra sa equivalent fraction chik ra sa ta next new this here new this here du khalana chik pa chik yang ju number khari gi equivalent fraction se re 3/5 gi equivalent fraction se ra dilo de 3/5 de du gala 3/5 la tang ju macha da buchen ni ge natural number 2 gi tang chain ba 2 je la khale natural number rangchung thang khajure 3 li ra 3 gi tang 3 multiply by 3 9 5 multiply by 3 15 ni che che be ngod che ma dio nang khaju che la da sum che la da ki si dio nang shi che nan din shi che nga che la nga che nga la che lang mar ko chu se rang 다 디는 시지부지가 니치는 니랑 디가 체니샤 이년 다들 지원랑로 칼로도 숨체라도 so on 숨체어 equivalent fraction 다들 니체서라 3/5 is equal to 3/5 라 마체도 부전이게 너버 हरि기 multiply 당 natural number 숨질 하리 시라 시기당 하지래 3 multiply by 4 하지래 12 라 5 multiply by 4 20 당 아주 딜레디고라 테르테라 아주 math khandi thila so therefore la dus til kang dot chik wal dot ni therefore ani three 3 la na halare chik pa ingula sa gele ta ma thi therefore 3 equivalent fractions ra of 3/5 are li ra hajin na chik le ma ra khar re la na r ra khar re la na and the kar do 6/10 ani 9/15 and 12/20 go to se how se next ta dinang shi ji bu ji kan thio inde do li ra di len thang dusre ta dinang shi ji bu ji thio jam chik equivalent fraction na 100 do li la na inde do li find the equivalent fraction of 15/35 la da ta di la du gala 15/35 digi la 15/35 digi khari che lana equivalent fraction che 15/35 digi khar che lana equivalent fraction che la macha khar dolana with khare denominator khar do 7 relar denominator 7 ina digi equivalent fraction che lar ta khari che re rang samna ta number gela halas number khari macha la multiply ta ngani chi bi kan bucha le li la sa macha la kisi number khari duinyum to khari multiply ta na 35 le gor duinyum to nga ta na 35 le gor mare macha la nga gi ta na bucha le khari ta gor nga i ta gora re mare ta dil du nga nyam to la number khari multiply ta na 15 chur 3 gi multiply ta na 15 re mare so nganju gi answer the required number goya dikhala na 3 re la answer ko chu answer the khandes le me 3 di ta data khandes na go ni chikta ogere rang sta thangshi 35 lo da 35 di khandes le duin nyam to number khari multiply ta na
sumju songa lire union to number nga multiply ta sum songa lira te gele thegi las equivalent fraction thegi chegu sama khar machal na ba khari ta na chi chi buchal na ba multiply ta ba ta din chi chi dele na machal 5 gitang na buchal hare 5 gitang gra so 5 gitang tang ura ma jo dile dikola 5 nyam dol na ba khari multiply ta na jo 15 di reler number 3 multiply ta na ra nga ju gi nga jo answer number goya dikhala number 3 reler ko chu se len dus chin tier how say okay down to the next topic dikhala na simplest form of fraction na fraction do la na pena simplest form na khatin na lela shu di form la chung shu di form la seller ta dile du gala simplest form pena na khandis su na simplest form na ra ta when theory na simplest form the na khandis su na pena ta rang so kesi number of 15 upon say like 35 inga china 15 upon 35 lana 15 upon 35 okay ta nganju gi khajen na di ma chungshu gi sajala paber ta dile du gala nganjo 15 upon 35 15 to 35 ni ge la gyu thumye number khari yo relar nganjo 5 yora khajen na ko chingni gi sajala 5 5 idu gala 0 to 5 ina 5 gi domda na yora so 5 indu gala ani chunga la khari gi gye rela na ni ge domda 5 the 15 the 35 ni ge la gyu thungi number khar do 5 do so nganjo dile du gala nganjo khare 5 gi gyu na khar chire 5 khaju number khari nim do means 15 the 5 di gyo ga china nganjo answer khara re 3 la ra sum ra khajina na 3 multiply by 5 dikhare 15 ra so khajire 3 chira answer bucha dikhara so nganjo numerator di 3 ra sa ta denominator dikha chhere ra chiko chikyan denominator di chunga danga gyo ga china haju chhere chunga danga la dish chunga mara dikhare 35 danga gyo na sumju songa danga gyo na haju chhere nganjo nga haju gi sumju songa re nga dyung gi sum songa ra an nganjo dile dikhare 3 upon 7 the simplest form ko chu se simplest form thang shi nganjo 15 upon 35 the simplest form dikha chhere 3 upon 7 ta do dile gyo tumye de number 1 mat min do di darang share What's this? Thangbo jik che example jik. Ta khisi example indi roinga chi number shemba jikra 20 upon 50 roinga china. 20 upon 50 na. Ta rangzu le la shu jikela illa pura 20 upon 50 le de khati na rangzu khari china na 20 the 50 da 50 ni ge la gyu tum ni khari yor. Rangzu number chura. Chura andi le chu de chu ni gi hajare Nishura rangzu. Dus chini gyone dugori yamina rangzu de. Lela juji gele lego dang lego nikar chi dus chin. Anzolo kharare 2 upon 5. Kozo se yine ya rangzu ma chuk ma to rangzu lego di kisi kimal number kimal yo chine kisi number 203 upon 50 khare 5 do yong chine lego kimal nakar dus tanga yo na ti tanga yo ma di bet to korang khare nor re kozo se di dus kat tanga yo ma ani ta anzu gi next the digit number penetration number ra roundula number ngapchu dang gash te roundula ngapchu de gaina khaji chikpa chikyang ra ngapchu dinde khachu gi rangsu thugu du samna ngapchu de gani ge number ge tumi hari ngapchu ra rangsu dus rangya thina de ko da rangsu de ngapchu de gya do korani ge le ge tumi number hari ngapchu ra ngapchu gi ge an khaji dus kat lego kat ta khare di chiwi na rangzo la kat ta thugu du sam kyu na rangzo khare ani ngapchu da gyani gel be tumi namu khari ngapchu gi na ha chere chik lara gya da ngapchu ni porani gyoga china ha chere ani 2 lara 1 upon 2 means ni cha chik dus simplest form na chedang ko chu se rang simplest form na chedang dus re ma chuk ma rang ko chu se simplest form e lare jam chi kharele lowest form e lare how se chik ta anju gi next topic dikhar addition of fraction dikhanjis tom go me ko chu se example ta pena sa sinara example eg lana example le delo rang example dependence na gela gi jik number stora thangbu di this lel ha jik 1 upon 10 plus ani 1 upon 10 inga china khisi 1 upon 10 plus 1 upon 10 khatti in a fraction don't wake up to re fraction thing wake up to la kharlana
마찬이게 찍고 고르고서 마찬이게 찍고 딜레드가 델라 마찬이게 찍고 돼 주주 찍고 다 찍고 인도 가래 아니 부천이념도 t 1 plus 1 upon 10 가르쳐드리라 1 plus 1 upon 10 차사 찍은 찍좀 나와주래 찍좀 나와주래 니라 so 2 upon 10 दूसरी शासन नहीं डुओरे यमना राउंड सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुना सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुने डुओ सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुना खचरे 1/5 चरा किसी ठुगु तो समना ताका रंगे शा गोजु से ता अंजु की एग्जांपल नेक्स्ट के लगी ता एग्जांपल चिकते सा रंग चलरा एग्जांपल शेंबा चिकते का छना ओ पिना जिना नंबर 2/5 लावा छे एग्जांपल देता 2/5 plus 1/3 इंगा जिना खिस्ता दिनांत दा माछा चिकपा रेडियो माछा चिकपा मार दो माछा चिकपा मिट्टी गंजो खजोरे माछा दि चिकपा स्वे गोजो चिकपा स्वे ला खंडिस थीरे ना 2/5 ला दो कोरनी ngala sum gi multiply tang sum la ngai multiply tang gojo se nga dila har multiply tang su sum gi tang la sa khisi macha la sum multiply tang na khare bucha le khari gi tang ore sum gi tang ore mare chikpa chela the rules re da gojo se addition dombe ko fraction di dombe ko re theme ko re ta garang gojo se din level na nya wa da themana ani next di 1/3 la 1/3 la du gala khare 3 gi khari number khari lta multiply tang dela khari na khoroni ya macha chikpa syora ngala khari gi multiply tang chikpa chela sum gi multiply tang wa dina shi chi sum la khari gi multiply tang ore chikpa chela nga gi multiply tang macha nga multiply tang bucha le nga tang dila dugala 2 multiply by 3 gajere 6 kosi 2 multiply 3 gajere 6 ani 5 multiply by 3 15 kosi n plus 1 multiply by 5 3 multiply by 5 15 ता माछा चिकपा छसा माछा चिकपा छति ता आजु खाचरे खपतु दम ने ले लोरा ता राजु खरे चेला ना अनि 6 plus 5 upon खरे 15 दिमा रांगे शि कोजु से दिले देखो ठुक कलंगा तुमना आजरे जुक्ची your answer will be level upon खरे 15 कोजु से हाको से दूसरे ता ग्लास एग्जांपल जिगेला इरा चिक करा जो गो या छुए 된다 किसी 30 चिकता ट्रिस लाउरा खला और तेंटे चिकलेगा छिनारा ता इंदे रोइंग नंबर 7 दो 7 plus 1/2 ru थ्योश लेना हाउ से राउंड 7 plus 1/2 लेना ता आजु ता दिना 7 ननि राउंड जो माछा मिंदु सामने मठुक मत खत्तु न माछा मिंदु सामने मत खत्तु नंबर 7 चिकु नेचुरल नंबर चिकु न वाला माछा 1 युशर हाउ से चिक युशर सो 7 number 1 अनि plus 1/2 दूसरी दी नेक्स्ट स्टेप दिखा लेना दी की जेलस की टोटांग दे 100 लन 3 रो चिप चिक क्या छसा त माछा नि के चिप मार तो चिप ना जो चिप स्योरा चिप 100 सुगे 7/1 दो 1 दिल खरी के मल्टीप्लाई तांगे 1 ल 2 की मल्टीप्लाई तांग लसा गेले 2 की मल्टीप्लाई तांग माछा ल 2 तांग ना बुचले 2 तांग रा प्लस 1/2 2 ल खर तांग रा 1 तांग रा चिप चिक क्या माछा ल 1 तांग ना बुचले 1 तांग होसे सो 7 multiplied by 2 14/1 2 से 2 plus 1 1 से 1 2 1 से 2 अनि माछा चिकपा छसा चिकपा छदि नेक्स्ट स्टेप दिखा जेरे अनि जुपशी द मा बुछानी दि मा थि दम बुछानी खपतु दम गुरा 14 plus 1 अनि माछा दि मा शेयर द माछा दि 2 1 2 दम एंड माछी मा दरांग ठुकुर द होसे माछा दि चिकु चिक मा शेयर शुदि खलस आंसर खाली जुपशी ग चिक नजर चंगा सो योर आंसर विल बी 15/2 कोशिश जता दि खर लेना एडिशन ऑफ खरे फ्रैक्शन टोटां अनि बिगांग गांग दिंगे थंद सिंपलेस्ट फॉर्म ल मिंग शेबा खलावला से गेले थगिंग इन लासा लोवेस्ट फॉर्म ल तदि माट्रु मात्रांग को जसे ओके ता हंजु ये नेक्स्ट टॉपिक दिखना ना सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन रा फ्रैक्शन जो खंतेस थेंगोय मे रा खत्ति न थियो डाम इन द ली रा रांग जो माट्रु मदो सब्ट्रैक्ट ल दुल थे वे कप तुल यामिना थियो दुस डायरेक्ट कुडने छ रे रा खेसी खपतु म कुडने थियो खपतु म कुडने रांग जो खरि छे ना थियो दुस निते न सब्ट्रैक्ट 3/4 from 5/6 लाइन खत्ति न रांग जो डायरेक्ट 3/4 minus 5/6 दुस थे मारता रांग जो कुछ से खरि छे न खत्ति न गिवे थे वे कप तुला फ्रॉम गिजेला नंबर खरी ने गिवे ने थियो कुछ से फ्रॉम गिजेला तंद थियो दिन फ्रॉम गिजेला नंबर खर दो 5/6 दो तो दिले तो गलो 5/6 minus खजिन सब्ट्रैक्ट लन थे गोरा ऐड लन दम गोरा दम में गलो डायरेक्ट नंबर थेरे सब्ट्रैक्ट कब तो थे में कर नंबर उल्टा थी 5/6 minus
3 upon 4 उल्टा छोड़ को से द नेक्स्ट स्टेप दिखा ना जो माछा चिक बस यार माछा चिक बस तो गेला थे गिंगे ने एडिशन लला सा चिक बच क्या दिन रोज बच क्या सब्ट्रैक्शन नहीं चिक बच क्या माछा चिक बस 5 upon 6 दिला 4 की मल्टीप्लाई ता अनि माछाला 4 ता ना बुचला 4 ता minus 3 upon 4 आ 4 दिला खरी की मल्टीप्लाई तंगरे 6 की तंगरा 6 की ता मनस चिक बच क्या माछाला 6 ता ना बुचला करे 6 की मल्टीप्लाई ता and come to direct solve 5 4 are 20 आणि 6 4 are 24 minus 3 6 are 18 upon 6 4 are 24 so that means the dije na जो खर्चा सो माछा चिक पछा ती पूछा द माछा दे माथे माछा दे मारांगे शु माछा हर चिक प दे माशु 24 दे माशु and निशु ने खरे माथे हमारे चुपके थे निशु ने चुपके थे ना हजरे what will be your answer will be हजरे निशु ने चुपके थे ना हजरे नीरा so 2 upon 24 these two stimulant here what you say 2 upon 24 they are simplest form na sune duore lowest simplest form mi cheba khala so lowest form la sa sune duore yem na rang chu gu da sam na rang ya sha kisi so ina khajere 1 upon 12 chira 2 1s are 2 2 12s are 24 so your answer the can still na 1 upon 12 chine duore 2 upon 24 rang ya sha ne duore what you say also the next two the 100 example chi gela ende ro chi le ga na rang za kan this two me what you say the penetration 3 upon 5 minus 7 upon 20 la da dila example dila rang zu da rang chi chi kya da ta handi chen na ma cha chi pa sue sam da ta da dila from du ha ku stem da ta gi ni tu ro ha ku stem da rang direct ma solve she chi por ha se solve na ma che chi por khap tu ko ra ha se ani dila tu kala hajere 3 upon 5 da macha chi por ri chi por mar da nga la khari ki chi ko mi chi por sue ra nga nyam do number khari mar ra da na ni shu lir nga nyam do number odi sam da nga nyam do la number khare 4 ki multiply ta na ni shu lira nga nyam do 4 ta na ni shu ra dina chi ko changa le shi ta na shi ani buchal machal shi ta na shi multiply ki ta na shi ani khare machal shi ki multiply ta na shi buchal shi ki multiply ta ngora ani dije la khare minus 7 upon 20 khora rangya sha 20 khaji na ngajula macha ni ki chikpa 20 suen bo shi kisi ngaju macha 100 suen na nga yishul tang nishu gi ngal tang dus 100 suen dele ji gi yang tang na ngaju macha khari suen sam na gi nishu suen sam na gi ta dile di nishu 7 upon 20 di rangya sha ko su se ta dije na ngaju gi next step dikhare multiply tang 3 upon 4 dikhaji re multiply tang 3 4 are 12 ra and 5 4 are 20 macha di 27 upon 20 di marange shi dilo di macha chi pacha sa macha chi pacha tu chungi ne dun the macha 20 di marange shi chungi ni din hazare ngara 5 upon 20 question mati 5 upon 20 the simplest form na sune dore rangzo go to go to sam darange sha ki simplest form na sune hajare 1 upon 4 chira what is it ta nganju gi next thiwa dikhar na what is it next thiwa de inde ro la ga na ta 30 two stoji kan la ga na kisi hause an dile digola ta dikhare di du din khalure mix fraction legre mara khajin na dinang lo la khare whole number yori ani fraction yori kisi whole number the fraction ni domna ngajula ni ya thugyo domna khare ngaju nyam du yugyo means nyam du yugyo number dila khalure mix fraction that means thangja dangma le go chu serang jo tenda ta dile di thangja dangma di ngaju kharna so mix fraction di khare fraction na convert chu fraction na so go chu khandis yuge na fraction na so tang thangshi di da nga di macha di marang ke shi thangshi ngaju macha gar do macha nga di marang ke shi nga go chu se minus di chole left di chole gare nga di marang ke shi go chu se nga di marang ke shi ri an di jela khaji re ta nga di la thangong la khaji re on step di nga di la shi ki multiply ta nga di shi multiply ta hazare ni shu kana khar do mere chik dom khaji re ni shu chani chegra ni shu kana chik dom na hazare sorry chikla dishni domna hazire khajin na bni do ka buchal har na bni do so dusti minus chibu kyang nga dila khari ki marre tangre ni ki marre tangra nga dila ni ki marre tan hazire chura chuganga khar do mere chikdom digam bucha dhar chikdo to dila dikala nga ju gi answer dikhacha so nishu chani ra nishu ga ni domna hazire ni sani upon 5 minus level upon 5 goji se ta dila dikala ta dinang lo na ju khar do macha ni ge chik pare do ju dila duo tang unda ta dila du hab tu kora khare macha khare number 5 di marang ge shi
마차 5 디마랑 게 슈 아니 미슈자니니 카레 마팅 거래 아니 레 죽지 마팅 나 아저씨래 미슈자니니 죽지 되나 죽지라 죽지 upon 5 띵안 주기 카레 answer 디 어쩌세当时的那些几个讲谈的了钱吧 mix fraction diffraction 那算吧几个讲我就谈到开始嘞几个讲得了 ओके देले से हमारे तो नेक्स्ट किसी बाय चांस रंग जो खरे एडिशन ल किसी दोम जी लाइन ले होय ना मिक्स फ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ना युलन छेदान ले होय ना तार आंगे जिबो चिक्यां द थन थेंजी की सब लखा जेरे दोमे रे मिक्स फ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ना सु रानी थेंजी की सब लखा रे दोमे रो कुछ से तो किसी जम थियो ना लो ले आता दे find do the solve do the subtract की सब जम simplify do tina मा खतु छेला दु कला खरे तेला माछा नंबर 2 में दो माछा में ना गेले थगिंग इन लसा माछा 10 नदी 1 नंबर में ना खरी लस 1 यो लसा -1/2 नी माछा चिक पर दे मार दो माछा चिक पर सु ओचु से माछा चिक पर सु 10/1 नदी कला माछा 1 ना खरी के मल्टीप्लाई तंगरे 2 की मल्टीप्लाई तंग माछा ल 2 तंग ना बुचा ले 2 तंग ओचु से अन 1/2 ल द 2 ल खरी के मल्टीप्लाई तंगरे 1 की तंग ओशर यम ना खपतु 1 की मल्टीप्लाई तंग नहीं दुरे मा तंग नहीं दु दूसरा रंग शाने दु थगिंग इन दिगांग दे रंग शाय म दूस शाने दु को ओचु से किसी 2 तो सन ना रंग मल्टीप्लाई तंग यम ना रंग शाने दु सो दीजिए ल हजरे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दिखरे 20 रा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 दिखा जे 20/2 -1/2 त माछा चिको छसे विच लंग जो खजे रे अनि मा 2 दिमारन के शु अन निशु -1 निशु नि चिक तना अजरे चुगुरा 2/2 your answer will be 19/2 कोचे से हा कोसे 19/2 दिखरे दी की सिंपलीफाई छिना जो आंसर दी रा कोसे त खेसी त दी रो इन मजुला माछा चिक पर रे दो किसी मिक्स फ्रैक्शन खासी जम रंग जो 32 स्टोले नि थियो 32 निले नि रंग जो माछा चिक पर मेगा छिना मिक्स फ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ना गुर्दी वाला माछा चिक पर मेना माछा चिक पर स्यो ओरदा माछा चिक पर स्यो से जे शिनी मा सॉल्व शेयर कोचु जे हा कोसे तो दिस दी खाला ना subtraction of fraction how से okay class 6 मंजू दी तो नेक्स्ट टॉपिक दिखाना ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन रा तो दी रंग जो इन लोग ना यो माने रा इन या जो टीसीवी की सिलेबस ना दी मल्टीप्लिकेशन दी योर फ्रैक्शन की चैप्टर दी ना रो ना कुछ से so and that's why ani ये गिलत पियो तंदा रा अनि त दिल दिगला मल्टीप्लिकेशन न दिखला गुर्सी लावरा खट्टे न गुर्सी कपना माछा मल्टीप्लाई तारे बुचा मल्टीप्लाई तारे कुछ से गुर्सी ल रंग जो का से ठुम दोमगु द दोमे मारता कुछ से त दिल दिगला खदिस से लना त थांगशु दे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 र थ्योरी रे गिला गिता रंग जो द दुस छिने एग्जांपल छिन क्वेश्चन छिन तेरा 1/2 li macha मल्टीप्लाई तंग बुचा द माछा मल्टीप्लाई तंग बुचा मल्टीप्लाई तंग so बुचा मल्टीप्लाई तंग 1 multiplied by 3 रा माछा हरे 2 multiplied by 2 so what will be your answer फिर ये आंसर दिखा ली 1 multiplied by 3 करे 3 रा 3/4 फिर आंसर बोझ से तो नेक्स्ट थियो दिखा लेना 10 multiplied by 4/5 बता 10 नदी गोला बुचा ल 10 नदी गोला माछा ल नंबर में ना गेलेंगे निलासा माछा नंबर खरी योला 10/1 multiplied by 4/5 निलासा त दी नदी गोला अनि दीजिए ल खतु सॉल्व छे अनि दीजिए ल दी रंग के मा बुचा मल्टीप्लाई ता 10 multiplied by 4 ता अनि खतु मल्टीप्लाई ता कुछ से अनि 1 multiplied by 5 ता हजुर 5 छेरा सो फिर ये आंसर दिखा रहा है 10 multiplied by 4 देखो 40/5 multiplied by 5 तो दी खीसी रंग सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुने दी ओरता 40/5 दी सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुने सिंपलेस्ट फॉर्म ना सुना खरी छगरे रंग जो 8/1 छरे 8/1 दी रंग जो खरे नंबर 1 8/1 दी करे 8 थिने दी और कुछ से दी की ठंडा देखा लन 8/1 मींस खरे आंसर दी 8/1 छरे 8/1 थिने दी और 8 थिने दी और आंसर दिस कुछ से हो से किसी गोचु में ना गेलल के जे थी रंग कुछ से तांजुगी नेक्स्ट थियो दिखने डोले ना नेक्स्ट थियो दी तो मिक्स फ्रैक्शन ना लेना खिसी रंग जो कंफ्यूज है मतलब मिक्स फ्रैक्शन ना लेना थांसे तकमा ना लेना थांसे रंग जो खरना सुना फ्रैक्शन ना सु कुछ से थांसे ना सुरा फ्रैक्शन ना सु दी खंडे से माछा दिमाग आगे शु लसा तगी नि गेले लसा माछा दिमाग आगे शु अन दीजेला 4 दी माछा दिमाग आगे शु लसा 4 दी 3 ल मल्टीप्लाई ता 4 3 साउजरे 12 रा 12 + 1 हजुरे 13 रा अनि दिले दिगोला राउंड गो टू कुमार कंफ्यूज छ मारे अनि 6 दिमाग आगे शा
6 की wall number minna hare 1 shaula sa gele macha minna macha 1 shaula sa and answer gali re dijel khala su 13/4 multiply by 6/1 ta dijel hanju step khana na bucha da bucha multiply ta macha da macha multiply ta na haju chore 13 the 6 multiply ta na haju chore 6 the 3 multiply ta na haju 6 3 is 18 ra number 1 chi carry chi ani 6 multiply by 1 6 ra 6 ngala na gang chi carry chi gi dom na haju 7 chi ra so 78/4 ones are 4 78/4 then also 100 the simplest form na sune do gore round the two do some the rangya sha the multiplication reduce chi then also the next the kind of division na 100 na chikwa chikyang re go se division na pronunciation ta gela example di chikura division into the round so lega ta ko si lega la ba yewa chi ra mang che la ba yewa chi ra dile du ngon yewa di yo ta di yo ma di rangya sha de di cho la thio di le du ko la ngon la ba yewa le thio de yewa le du ko yewa de number kar do 5/6 to 5/6 di yo ta khari yo tang la na divide the sign di khari le only la na multiply sign le gur how say divide sign di khari le gur multiply le gur gurti kala di khajere reciprocal the ulta gang di bucha di macha li re macha di bucha le gurgur di la di gala 6/5 dus char ko se an di jela khaptu thaging ne multiply gi to tang di rang kyar khaptu multiply tang chi gi thuk la multiply tang na hazre thuk ra sum ginga la multiply tang khaptu an answer khali re 6/15 कुछ से हाँ कुछ तो नेक्स्ट चिक पर चिक्यां खीसी गेले इला सा नंबर में ना खर्च ठिउला 3/1 माचा में ना 1 ठिला सा and divided by 2 ra mixed fraction diffraction na su tang shu rang step de gele thagi ni na subtraction na 100 su re macha de marange shu macha khar de 3 re da 3 de marange shu and 3 de 2 la multiply ta na 6 ra and 6 plus 1 de marange shu कुछ से and dijela khare 3/1 divided by 7/3 तो दिला दिगोला गेले दगी न सा डिवाइड दिन दी फॉर्मूला ले सा चिको चिक्यां खजे डिवाइड साइन दी गेले ला सा ला अंजु लाको मांग छि येवाई छि फिजु छि रा लाको ला येवाई लाका छि दिगोला दिला दिगोला अनि खरे अंजु लाको येवा छु दि कुजेला चेंज शेयर होक्से ले अनि 3/1 दि मारांगे शा लाको युन छु दि मारांगे शा डिवाइड दि खरि गिरगुला सो मल्टीप्लाई ले गिरगिरे अनि दि खरे रेसिप्रोकल छेरला रेसिप्रोकल उल्टा छेरे माछा दि बुचल छेरे बुचा दि माछा छेरे दिले दुगला 7/3 दि खजरे 3/7 छेर अनि खब्दु मल्टीप्लाई ता 3 3 सा 9 1 7 सा 7 गोचु जागो से तांगजु गि नेक्स्ट थिवा लास्ट दिखाला ना तांगजु गि division of fraction ki thiwa last chikpa chi kya tha mixed fraction na do fraction na su khande su ge 5 di marange shu how se macha di marange shu macha ha do 5 do 5 di marange shu and di jela 5 di 3 multiply ta na hazira 5 3 sa 15 ra 15 plus ani 1 cha dusi divided by khare macha dikhar do 3 the 3 marange shu 1 3 ki 1 la multiply ta na 3 ra plus 2 दूसरी माठी अन दीजे ला खर्जीरे खप्तु मा सॉल्व सिचोंगा गांची गना जरे चुटुक रा अन nga di माठी डिवाइडेड बाय मुसुंगा नि गना nga upon 3 त दीजे ला नेक्स्ट स्टेप दिंगा जु दिखरन थगी नि गेले ला सा त दिखारे डिवाइड साइन दी खजिरे मल्टीप्लाई ले गुरगुरा अनि 16/5 दि मारांगे शा डिवाइड दिखजरे मल्टीप्लाई ले गुर अन दिखारे लागै ये छो दिखारे चेंज छगला सा ग्यो तांगला सा हजो न मेन को चेंज छिगरा अनि दिला दिखरे रेसिप्रोकल उल्टा छेला सा माछा दि बुचा ले गुरगुरा दिला दिखला 3 वाला युगे दि 3 कॉल रे 3 गांग ली कोछ से अनि गांग 5 युगे दि बुचा ला 5 युगे दि कॉल छेरे दे माछा ले छेर 5 कोछ से त दिला दिखला अन दि जेला खरे खब्दु मल्टीप्लाई ता खब्दु अन चुटुक 10 टू मल्टीप्लाई ता नजरे 6 3 सा 18 रा थामुंगी ना ठुगु दुसम के ना राउंड दुस मल्टीप्लाई ता 6 3 सा ठुगु ना 3 6 सा 18 रा number 1 chi gang la shara 3 1 sa 3 4 48/5 sa 25 answer di dusler kosi se ha ko se ta di division dusre and multiplication okay ta answer gi next topic dikhana na vote problem la na ta khisi yi na te na khandes ta answer gi ani number na pa point ne kosi se
त दिल दुगला थंदा गेला गी थंदा थिव दिखाने त्युना NCERT लोकती गी क्वेश्चन रे रंग जो कुछ से लेल हा वो छुए तंदरा दिल दुगला थिव दिखाना a piece of wire la tarku ji re la tarku di ringle khaga sunan tarku di ringle khanje na and 7/8 re la ringtung de hajure 7/8 re la kuch se tarku di kima ni che re la dus sin che di wala di tarku di kharcha la na tarku di dus sin digas tarku digas la che di ki che dikhala na 1/4 meter re la 1/4 meter ta dil dugol dil hangma sto hangma dinga du che tarku kuch se hawa se tarku hangma di che त दिल दुगला जो खंडिस थिरे त रंग दिने दिपदो हा वर्ड दिने एग्जांपल इनटे रोले त दे दिने दिपदो ला खरे छिसि शियो रे लतरा अन दिने दिपदो ल छिसि नि युना त दिने दिपदो खाजु छरे शिनि नि दिना अजरे निरा दु सिन दारान चिपि चिक्यां जो खरे 7 अपॉन दिने दिपदो 7/8 रा 7 अपॉन जिना न पु दियो रे दिने अनि पु चिक छिरो ल नेवा छरि ल पु हजल हाल पु ठुक हार ल र दिने चिक मा थेनि ठुक हारा चिपि चिक्यां जो 7/8 ने अनि 1/4 थिना हजार छोरे ल रोदिन हांगमा दिखान अदर पीस छ हांगमा पीस हांगमा दिको जुसे त दिदे थिवन थिव गब्दुल खंदिस थिल ना a piece of wire la the wire digi la ra total length of wire thini do थिक a piece of wire gi sabla khare total length of wire total LENGTH okay LENGTH length ra total length of wire digi total length khajur do 7/8 meter thiona te do and dije la harlana length of khare dikhala do thiona one piece of wire chiki chishi dikhajur lana 1/4 meter reler what is it the next the thiona lo khala do how long is the other piece la da and dile dugola ther te lera therefore ra ani other piece of wire di khandis thi lana 7/8 minus 1/4 those thi dikhare meter na yora to dile dugola mache chikpa rite mache chikpa mar do 7/8 ne 1/4 thingira thindu machi chikwa midu wala 7/8 dimarange sha ani 1/4 the 4 dila khari ki multiply tangare 2 ki multiply ta machela 2 tang na buchele 2 tang ora kela thagi ni lab sarang so subtraction la machi chikwa so la se inji miji and 7/8 minus ani 1 multiply with 2/8 to dila du wala machi chikwa chasa machi chikwa chedi wala 7 minus 2/8 dimarange shi meter deduce t and 7/2 means khajare sorry 7 minus 2 ladugola khajala na 5/8 meter therefore 5/8 meter is the other piece of wire other piece langma cha rangzu an thandu khare digde mi da ta in rangzu khajula na 5/8 dang ani 1/4 domna anjo answer kharala na 7/8 rar what to say sorry 5/8 dang ani 1/4 domna azul kharala na 7/8 inde ruler kela thagi ni la sa wire chi ring tung chi yore dini dipodara ani shi na an dipodini dipodara ni na di hangma da haji cheri ni shara kesi disu minga china dil hangma da haji cheri chik chera idus what to say how say aji di chapter di zore